дар шаҳри турсунзода корҳои сохтмониву бунёдкорӣ дар иншооти таъйиноташон гуногун бо маром идома дорад. Аз навсозии боғи фарҳангию фароғатии шаҳри турсунзода яке аз иқдомҳое мебошанд ки дар доираи ҷашнгирии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад. Айни замон корҳои сохтмонӣ дар боғи мазкур идома дошта, устоҳои маҳаллӣ муташаккилона кор карда истоданд. خب کارهای ساختمانی در باغ فرهنگی فراغتی چگونه رفته شده است و تا امروز کدام کارها اجرا کرده شده؟ شروع از اول ماه اکتبر ما از نوسازی باغ فرهنگی فراغتی شهر تورسنزودا آغاز نمودیم و تا این روز قریب نصف کارهای ساختمانی از نوسازی باغ به انجام رسید و امید است که تا مهلتی معین کرده ما با صفت علا خواهیم هم باغ سپردن و پیش داریم. جای فرسوده شده پیشنگی و همشه خانده گرفتیم. باز اکنون باغ موافق لایحه تمام راهروها ساختمان راهروها دوام داده ایستادیم. چراغ‌های نو مانده ایستادیم. فواره‌ها 3 دونه، یک فواره مبهم به فواره کلان، 2 فواره دیگه از طرف 3 فواره عموما کارهای آهن و بتونی را تمام کردیم. 40 نفر کارگر در همینجا کار کردن. کارخانه ما کارگرها از همه ناحیه‌های جمهوری سفر کردگی. ما در اینجا کارگرامون اکثر تعداد کارگرامون در همینجا خوب دارن. خوراک سه محل خوراک از طرف کارخانه تامین کرده شده است. ما معاش هموقت سر وقت هر ماه معاششون داده ایستادیم. کارگران معاششون از مقدار کارشون نگاه کرده از 2 تا 3 مزور ما کارگران معاش گرفته ایستادند. боғи фарҳангию фароғатии шаҳри турсунзода баъди таҷдиди пурра бо беҳтарин шароити фароғату истироҳат мавриди баҳрабардории сокинони шаҳри турсунзода ва меҳмонони шаҳр қарор хоҳад гирифт. Бо мақсади сари вақт анҷом додани корҳои сохтмонӣ масъулин кӯшиш доранд ки ҳарчи барвақттар ва бо сифати баланд ин мавзеи фароғатиро мавриди истифода қарор диҳанд.